Yes, tariki 25 ukwezi kwa 12 2023. Uyu munsi turi kuri Noheli, ibintu bimeze neza, Rubavu imeze neza. Mbashimira mwe mwese mwakoze subscribe ku Kamena Mutwe TV, aho tugenda tukugezaho amakuru birumvikana ya politiki ndetse n'imyidagaduro. Uyu munsi rero ni iby'agaciro, ni iby'umugisha ko turi kumwe n'abavandimwe ba HAYAT COFFEE. HAYAT COFFEE kabisa akaba ari igisubizo ku bakunzi ba coffee nyine. Birumvikana ahangaha i Rubavu si icyayi gusa, ahangaha si coffee baba bagufitiye, ahangaha bagufitiye ibintu byinshi. Bagufitiye ifi imeze neza, yaba itogosheje, yaba ikoze mu bwoko bugiye butandukanye. Ahangaha muri HAYAT ushobora kuhicara haratuje ukahafatira ifi, ugakora commande, gahunda zikagenda neza cyane. Bagufitiye inkoko ikoze ku buryo bugiye butandukanye, inteko zigiye zitandukanye. Waba ushakamo kurya inkoko yawe kabisa, ukora commande, ubundi bamucoma bahariya, gahunda ziba zimeze neza. Ushobora kuba ushaka ka brushette, umushito, hariya muri HAYAT wahafatira aka brushette kameze neza cyane, gaherekejwe na chips kabisa. Ni ahantu heza, na vene nziza pe. Ushobora kwicara kamera nkaho wibereye mu rugo, internet yihuta, gahunda zose zimeze neza, mu rwego rwo gusoza iminsi mikuru birumvikana, ndetse n'umwaka mushya tuva muri 2023 twinjira 2024. Tariki 30 aho twakuzaniye big news kabisa. Tariki 30 z'ukwa 12 aho tugufitiye dinner VIP, aho kwinjira kabisa ku muntu umwe ari inote y'ibihumbi 25 ukayakonsoma yose. Ushobora kuyakonsoma ukayarenza nta kibazo, biri muri package uba wishyuye 25 uri umuntu umwe. Tariki 31 z'ukwa 12 guhera saa 2 kugeza bukeye, birumvikana. Ahangaha tugufitiye icyo bita dinner VVIP. Ahangaha kabisa ibintu biba bimeze neza cyane, aho uza tugasangira. Ahangaha couple ibihumbi 60, abantu ufite sheri wawe, madamu cyangwa n'umukopine wawe, mukaza aya mafaranga mukayakonsoma, mwashaka mukanayarenza muri HAYAT ku muntu umwe. Birumvikana ibihumbi 35 ugafata icyo ushaka, gahunda zikagenda neza cyane muri iryo joro bucya. Ariko bunane tariki ya 1 z'ukwezi kwa 1 2024 tugufitiye icyo bita General New Year Live Band. hari abagukubitira icyo bita umuzika, indirimbo z'ubwoko bwose zakunzwe ndetse n'izikunzwe ubu ngubu, za kera, zikwibutsa kabisa, zikwibutsa ibihe urimo nyine byo kuryoherwa. Aho bagufitiye celebration show, hariya ebana buri kimwe cyose uzagikorerwa hariya muri HAYAT. Ikindi kandi tuzerekana projecting films kabisa, projector hariya ureba buri kimwe cyose kabisa. Filime nushaka uzavuga ngo ushaka Jacques na Rose, hari indani muri HAYAT ibintu byose birimo. Tugufitiye icyo bita live band music, ebana ukaza ukareba umuziki, ukabyina, ibintu byose bikagenda neza cyane. Duherereye i Rubavu, birumvikana i Rubavu, imbere ya radiyo y'abaturage ya Rubavu cyangwa se RC Rubavu. Kuduhamagara waduhamagara kuri nimero iri kuri screen yawe, ubundi ukaryoherwa, gahunda zikagenda neza cyane. Soza umwaka mu buryo wifuzamo nk'umukozi warakoze, nta handi wakishimiriza uretse kujya muri HAYAT, gahunda zikagenda neza cyane.